Turi mu mwaka wa 2026. Ni umwaka tugiye kwibukamo jenoside yakorewe abatutsi nyuma y'imyaka 32 ishize ibaye mu Rwanda mu 1994. Indege ya Perezida Juvenal Habyarimana ikanaba impano yari yarahawe n'Ubufaransa yahanuwe ku mugoroba wo ku itariki ya 6 Mata mu 1994 ahagana saa 2:30 z'umugoroba, ubwo we na mugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira bari bavuye Dar es Salaam muri Tanzania. Uyu munsi mu kiganiro cya none kuri iyi tariki turiho ya 6 Mata muri 2026 turagaruka ku byatangajwe n'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA nyuma y'urupfu rwa Perezida Juvenal Habyarimana. Mu mpamvu zitangwa n'abahakana ko indege ya Juvenal Habyarimana yahanuwe n'abasirikare be, bajya bashyiramo urwitwazo rw'uko nta ntwaro zihanura indege icyo gisirikare cye cyagiraga. Nyamara amakuru y'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA agaragaza ko FAR yari yibitseho izo mbunda 35 hamwe na misile zigera kuri 15. Mu gitabo Step in Blood, Akazu and the Architects of the Rwandan Genocide Against the Tutsi cy'umwanditsi akaba n'umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye Andrew Wallis, agaragazamo ko Habyarimana yishwe n'abari bafite ubwoba ko azabafata ku nda akabavana muri guverinoma kuko yari yabiteguje ari muri Tanzania. Ku wa mbere wa Pasika, ni ukuvuga ku itariki ya 4 Mata mu 1994, Perezida Habyarimana yahamagaye Enoch Ruhigira wari ukuriye cabinet, maze amubwira ko agomba gutegura umuhango wo kuzarahiza abantu bashya bazaba bagize guverinoma, kandi ko bagomba kuzaba ari abantu b'ingeri zitandukanye aho kuba bagize akazu gusa. Iyi nkuru ntiyakiranywe yombi namba n'abari basanzwe bagize akazu, ku buryo Wallis agaragaza ko bahise batumiza inama y'igitaraganya ndetse n'abagosora wari Gisenyi akava yatarwiyambitse, aho we n'abaramu ba Habyarimana n'abandi bari bakomeye mu gisirikare. Muri iyo nama nta kindi kigwagaho uretse uburyo bwo guhanura indege ya Habyarimana mu gihe izaba ivuye muri Tanzania. Uwahoze ari guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu Jean Birara yatangarije umwanditsi w'igitabo ko impamvu y'iyi coup d'etat kwari ugushyira ubutegetsi mu biganza bya batatu mu bari bagize akazu, ariko bari mu kiruhuko cy'izabukuru mu gisirikare, aribo Serubuga, Rwagafirita na Buregeya. Binavugwa ko batari bishimye. Ikindi ni uko bamwe mu bari bagize akazu batekerezaga ko bazatakaza imyanya, icyubahiro n'amafaranga, ariko kandi by'umwihariko bagatinya ko nyuma yaho bazatangira kugarukwa n'ibyo bakoze mu myaka 21 bari bamaze kuva mu 1973, bakibwira ko ibyababaho byaba nk'ibyo bakoreye abahoze mu butegetsi bwa Repubulika ya mbere, ubwo ni ku bwa Kayibanda, aho benshi bishwe abandi bagafungwa. Raporo y'ibanga y'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA yo ivuga ko indege ya Habyarimana yahanuwe n'abasirikare b'intagondwa z'abahutu bari biganjemo abarindaga umukuru w'igihugu, ikanagaragaza ko bari bafite imbunda 35 zihanura indege hamwe na misile 15 zakorewe mu Bufaransa nazo zashoboraga kwifashishwa muri iyo operasiyo. Uretse ibi byagaragajwe na CIA, andi makuru agaragaza ko igisirikare cya Habyarimana cyatangiye gushakisha intwaro zihanura indege mu 1992, ubwo bari bahanganye n'ingabo za RPA zari zaratangije urugamba rwo kubohora igihugu mu kwezi k'Ukwakira mu 1990. Byageze mu 1992 ingabo za FAR zibona ko zikomeje gukubitwa inshuro mu buryo bwose, ari naho Colonel Laurent Serubuga wari umugaba mukuru w'ingabo wungirije yandikiye Minisitiri w'Ingabo amumenyesha akaga bahuriye nako mu Ruhengeri na Rusumo, maze asaba ko bahabwa imbunda zikaze zihanura indege. Mu nyandiko ifite umutwe ugira uti Possibilité des moyens de défense aérienne et de défense anti-aérienne, yanditswe ku itariki ya 17 Mutarama mu 1992, Colonel Serubuga mu magambo ye yagize ati
ndifuza kubagezaho imbogamizi batayo LAA yahuye nazo ubwo yashyiraga mu bikorwa ubutumwa bwayo bwa AA kubera ubushobozi buke bw'intwaro yahawe. Yakomeje agira ati, inshuro ebyiri zose nyakubahwa minisitiri, amatsinda abiri yagiye mu butumwa muri Ruhengeri na Rusumo guhanura indege zivogera ikirere cyacu, ariko byarabananiye kuko indege zabaga ziri kugurukira hejuru cyane harenze ubushobozi bw'ibikoresho bya batayo. Serubuga yavuze ko intwaro u Rwanda rwari rufite zari zifite ubushobozi buke cyane bwo guhanura indege ugereranyije n'aho indege bashakaga guhanura zigurukira. Intwaro Serubuga yavuze ko zikenewe kandi ziberanye n'u Rwanda ni izo mu bwoko bwa SAM-16 zikorerwa mu Burusiya. Izi ni nazo ntwaro byagaragaye ko zakoreshejwe ubwo indege ya Habyarimana yahanurwaga mu 1994. Muri iyi baruwa Serubuga yashimagije izi ntwaro, avuga ko uretse kuba zishobora guhanura indege ziri hejuru cyane, zishobora no kurashishwa ziri ku modoka nto. Hagaragajwe ko izi ntwaro zihutirwa, ahita atanga n'umubare w'izikenewe. Ati, hakenewe intwaro 12 zirashisha SAM-16 n'ibisasu byazo 120, muzirikana ko agatsinda gato k'abasirikare barasa kagizwe n'abantu 4 barashisha imbunda ziremereye. Nyuma yaho Kanziga nawe yaje kumvikana asaba imbunda ya R4 yo gukoresha yihorera. Nyuma y'uko uyu mugore wa Habyarimana Agatha Kanziga yitabye telefone ya Mobutu yamumenyeshaga ko inzego z'ubutasi za Zaire zatahuye ko hateguwe kudeta yagombaga guhitana umugabo we, uyu mugore ngo ibi yabibwiye musaza we Colonel Elisa Gatwa, ariko mu by'ukuri ubutumwa ntibwagejejwe kuri nyir'ubwite, ibigaragaza ko itari inkuru nshya mu matwi ya Kanziga. Indege imaze guhanurwa ikagwa mu busitani bwaho yari atuye i Kanombe, umugore wa Habyarimana Agatha Kanziga wari mu rugo hamwe na Jean-Luc Habyarimana n'abana 3 ba murumuna wa Habyarimana, Dr Serafin Bararengana, yabwiwe n'umuhungu we wari uvuye hanze iby'iyo nkuru ubwo yari ari hejuru mu igorofa rya 3. Andrew Wallis agaragaza ko abo mu miryango y'abaguye muri iyo ndege bihutiye kugeraho muri iryo joro. Icyakora bamwe mu bageragezaga kuhaza bagakumirwa barimo n'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Kanziga muri iryo joro ngo yahamagaye kenshi Mitterrand wayoboraga Ubufaransa, Mobutu wayoboraga Zaire na ambasaderi w'Ubufaransa, kandi bose agasaba ko avugana nabo mu ibanga. Muri uwo mwanya Proteze Nyirazo wari mu bamaze kugeraho bahuriye yihugikanye Major Mpiranya Serafin, Kanziga n'abana be ndetse na Pasiteri Musabe, maze ngo batangira gukora urutonde rw'abanzi b'akazu, aho kwikubitiro bashyizeho Agatha Uwiringiyimana wahise wicwa nyuma y'amasaha make. Kanziga na bashiki b'umugabo we 2 barababikira, icyo gihe banashyize ku rutonde abarimo Lando Ndasigwa, Joseph Kavaruganda na Minisitiri Faustin Rucogoza, aho witwa Sir Godelive yavugiye ko abatutsi bose bagomba kwicwa. Suzanne Seminega wari inshuti ya Kanziga kuva mu buto mu Bushiru, ubwo yahageraga aje gufata mu mugongo inshuti ye, ngo yatunguwe no gusanga umugore wapfushije umugabo aho kumwunamira, ngo ahubwo yari arimo gutanga urutonde rw'abagomba kwicwa, aho yanumvisemo izina rya Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe. Uretse Seminega hari umushoferi wa taxi voiture wari uzanye muramu wa ambasaderi Renzaho, nawe wari waguye mu ndege, ariko ubwo uwo mushoferi yari ategereje mu rugo, ngo yatunguwe no kumva Kanziga ari kuvuga asakuza ngo munzanire umutwe wa Agatha Uwiringiyimana. Abahaye ubuhamya umwanditsi kandi bavuga ko bumvise Kanziga yariye karungu avuga ko ashaka imbunda ya R4 ngo ayikoreshe yihorera. Iyi muri ako kanya ngo ikaba yari ifitwe n'umuhungu we Jean-Luc wari wayivanye mu cyumba cya se, ndetse mu isengesho rye muri iryo joro ngo yasabiye interahamwe guhanagura zikamaraho umwanzi, anasabira ingabo z'u Rwanda kugira intwaro zihagije. Ngibyo bimwe mu byatangajwe ni ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA nyuma y'urupfu rw'uwahoze ari Perezida Juvenal Habyarimana.
wapfuye ku itariki ya 6 Mata mu 1994. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Iyi ukurikiye ni One Nation Radio, ijwi rya diaspora.